niki cabaye Deka sha deka nundeke kurita mu modoka kweri ntwara ko bari bakugonze wewe yapfuma ngonga kuriyahura kwega tangonze none niki cabaye mana yanje tenda kowe tubwire niki cabaye profita bazimu niki gipepo cagutoye wewe Drama sindiyahura ariko wabuze ubwenge wowe we kweri kari jewe Now what did they do for them? fajewe yagiye shoferi kweri gitangoze kweri kugeza ubu sindagutahura wa mujinga umbwira niki cabaye ako tenda kowe nukuri kwimana nari yisirisi tuza shira umutima mu nda yuko atari wowe makuru tubwira amakuru niki cabaye wasaze tambaye baramana yanje tubwire uburavye ndapfuye ntavyane nukuri kwimana nuko mama tena nakwemere abuzukuru bane Can I help you? ubu nyene jewe ndushwa n'ingurube agaciro kuri ino yewe barayijya kamere niki cabaye kuriteza abantu ubu nibuye rirandusha agaciro bose baba kureba ubu nibuye rirandusha agaciro ahubwo bopfuma banyi urazi ko ubu nisa indusha agaciro wabaye iki tubwire wabaye iki reka ndambaye ibara urazi rero urakubanze ku ngongo reka njya mu ikamyo hari imodoka nyinshi je bango we tubwire no. ega je uri kurantera ubwoba ndakese niki cabaye mugabo ega bya bintu nibyo niyasho nikiza kure ariko wakabwa ndaguma nkubembereze nk'umwana ngira amakuru niki yofuma mbimbwa mu gikomeye agapfusha rukara yuzo noneho birandengeye aho nakubembereje nkubita nishinga umbwire shaka unyongere n'izindi shi nkubite kandi Why they look me like that? ugende canke ureke kuko jewe ubu nyene ngaha turi kumwe nturi kumwe n'umuntu uri kumwe n'umuzimu kabaye wabaye umuzimu kuva ryari bibaza ko uri mwanya wose natakaje tutanaziranye Comment je t'en dis? ari ukwanga ko ari amapine acafura yaragiye kugucuma How no good now? ese woho ko wita mu bitakurabi ureka bakangonga ni umuhungu waso yarapfuye wumva uyu musiki ngena nambwiye kabisa mureke rero sinumva ikibazo cawe none ko namaze kukubwira ko genda umupfu ntari umuntu namaze kwipfira none ibindi ushaka ndakubwira nibiki uri umupfu gute bro mu buzima turazi yuko hari ibintu byinshi bigoye ariko wombwira nakare nubwo tutari tuziranye ariko hari ico no gufasha tuza ushira umutima mu nda umbwire numve imba hari ico no gufasha kigufasha kuko na ya modoka ba bantu bose barimo bakureba ugiye kwiyahura ntaho kwitayeho ntituzi gituma Imana yaba yaduhujije denda hari ico no gufasha wihangane utuze umbwire nta kibazo sinanzi ko abantu bakera bagihari uzi ko naho hambere je nari mbyibushe ndiko ndatambuka mu barabara baryagendarira nyigana gusa rojewe miyo misi naragwaye ndabura ikintu ngwaye mara ukwezi kose nguma nkorora nimazana igituntu nibaza ngo ngwaye corona Are you normal? niyo gufata decision yo kugenda kwa muganga kwipimisha baraba ibintu ngwaye inyishuro baye mpayo no munsi ariko resulta bampaye Meno monswala. ihangane umbwire nta kibazo ni ibisanzwe bagutoye iki indome zine jewe indome zine indome zine zisigura iki vuga twumve umpishuke umbwire twumve Sida Sida uvuze gute Sida Jesus is Lord. uranyishituye I want problem. ko arwanyeretse ubushuti ubu rero ndakubwiye ingwara ngwaye ubonye kumpe Don't want peace. oya bro oya kabisa si kuvuga ko ndaguhebye iyo ngwara urwaye ni ingwara nk'izindi ukuvuga yuko hajya wari ugomba kwiyahura
ese amaherezo yawe ubona wari kuzajya n'abagwaye bose barahari si we wa mbere Nonsense. ukuvuga ko uramutse uyisanzemo iyo ndwara urihangana ukakurikiza ibyo muganga You yakubwiye get mental colo. ushobora gufata imyanzuro yo kwiyahura si wo muti ntibisigura ko kwiyahura You know you cannot make it. ahubwo bizotuma ubona amaherezo mabi ubu koko muganga nta mpanuro yaguhaye yazimpaye nyene ko wicana usa n'udafite gahunda wibagiye rendezvous uyu munsi ya saa 8 mani ntago nayibagiwe hari ibyo nari nkirimo hano ahubwo reka tuvugane Touch me. Way. Hey, not they touch me like that. Not they touch me like that. I'm mentally shy. ko muranyisha uku sida niba arajishinga I go sida finish indwara you. sida uranyarara ubu nyine wabaye ruririmba banza utuze oya wabaye ruririmba ubu ngubwira igikuru ubu nyine rutwa na gripe iyi gripe isigaye yica abantu we nabangu ahubwo gabanyamagambo muze uranyararaza rero Tuza. mwikara ikibazo mwikara ko jengwa tuza ubu nyine tugende mu nama mureke kwikanga icyo ni ikintu gisanzwe irutwa na gripe ubu nyine zarakemutse sindi bogari sinyigwaye muri mwese n'indusha fresher ndayigwaye ndabaye sida ngwaye kurumva indusha imyaka mfite Get out of here, man. indusha imyaka kwanzira triple nka gatatu Eh. rero mwebwe igihari niki ngiki tugende mwumvirize impanuro za muganga mugabanya amagambo izo n'ibintu bisanzwe twagiye tugende nivyo kenshi twama tuvuga iyi ngwara nubwo ikomeye ariko kandi wakurikije ibisabwa ugomba kubaho kimwe n'abandi bose rero tutegereza abandi nabo bashike kugira ngo dusenga batangiye impanuro z'uru rugendo izi ngwara abagwayi ba sida muri aho si ubundi ko mbona mwandebye nabi muri abagwayi ba sida ntabwo turi abagwayi ba sida ahubwo tugendana umugera wa sida muzamureka kwishekerera kariya ni agasiri n'ubundi batwita ariko ubundi turi abagwayi ba sida ese ko mbona wabigize intambara we nimba uyigwaye twe turayigendana ko nta numva wabigize birebire nta uyigwaye nta uyigendana twese ni mu gatebo kamwe hamaje bayitewe no munsi ashi umva gukunda yaheza amareza bose ntabwo kuvuga ngo bayitoye uyu munsi nimba batoye uyu munsi kweki batayise gripe kwanza mbisubiyeho nta nubwo tuyigendana turayigwaye Jesus! ahubwo wari wimaranye n'igihe wambwira ngo uko kuboko nuko umuntu batoye none Jesus is Lord. sawa ntaribi nanjye sinayihaye toyanduza abantu Oh shit! ico rero kiri mu bintu nyamukuru cyane atumye nza hano kugira ngo tucike sasa rero mbabwire twe tugendana umugara wa sida twe tuwuhorana tukure kuba akarorero hano mu muhana kurumva tukagira fresha mva rero ngubwire perezida wacu urazi ko yari wakuriye koperative y'abagwayi ba sida muri kino gisagara je ndagucire mu ijambo hari ikintu kimwe nje nabonye ndakinenga mbabarira umbaze ngo ni iki tarinze mvuga ngo ni igiki duka kwijambo kivuge yego ngivuge vuga ngivuge vuga mva rero nje nkubwira urazi ko nje nta muntu ndinya muri no koperative kuko gupfa narapfuye asigaye gusa muroze kunzika ndibuka igihe badutwara ku bitaro duheza amahugurwa yo kunsiyo dufata ibinini by'ino ngwara yacu turwaye murabyibuka abo twajanye yego aho kugira ngo uno mujama afate ibinini ku gihe yagiye kuvangamo ibinini by'ingurube kugira ngo azobyibuha yishe n'urwaye cyo kintu njyewe kimukumbabaza dukwiye kuba proud y'ingwara yacu turwaye ananuka kugira ngo nejo bundi nace no mwibarabara abantu bazo gutinya induka aho kugira ngo afate ibinini vya VH aramukunga ibinini za getre Wala too much for this couple. bagirirende rimeze nk'imbeba yaguye mu mazi nkaburaho jya Who get hot first? kandi umuheruka aragatsika umva rero wa muhungu nkubwira kuba utangiye gukora melange y'ivyo binini vy'ingurube n'ivy'ingwara yacu bizogukomera dore ko cakindeye This man. mani je singuhisha nakunze iyo taye yawe wambwira melange uhora ukoresha mani ngo gufata imiti ku gihe mukagira ngo muzobyibo ega n'umutima wa mu gatondo ubukenewe mureke urusaku nshuti bavandimwe dusangiye akagwara murabizi ko twabonye umushitsi rero mwogira icyo muvuzeho je kintu cyanejeje perezida sikini nkimukubita amaso gusa bambwira yuko ari mushasha yaje mu mwuga
ndakubeshinje byanejeje ewana ikipe kirazaba benshi kandi ikintu cyanejeje kurusha ibindi nuko ntazopfa njenyene nishwe na Sida. ariko noneho ndatangaye nubwo tuyigwaye ntidukwiye kuza twishimira ko bagenzi bacu boyirwaye. Yesu kumbe hajya nawe warugwaye. Yego ndayigwaye, niyo mpamvu nakubwiye ko kwiyahora atari wo muti. Aha se ubona ndi mu nama yo kugabanya ibiciro by'inzoga. Why your eye do like that? Na urayigwaye. Oh, Papa house. Ka undi rero sindi jenyene. Wahema utahema wamaze kwigwaraho kagumumba. Kumira kunzira uranshinyagurira si watangwe kuyigwara. Ese ubundi ko numva mwagiye mu bitutsi buriya niyo miti. Rero we mushasha duga kwijambo tubwira ukuntu VIH Sida yagufasha. Sa tureke kubesha. Imbwira inzi to ku buhanza ntibamenye inzugi. Aho na jena narabariye. Oh my God. Nariye Aisha, Shadibu, njya Bwiza, njya Knowless, njya Ariel Wise, njya Natasha, njya Shani Queen, njya Meili, njya Bernice, njya boss narabamaze. You can never. Njya Dinye Delicia, njya Santa Latalita, bose aho narabariye. Kuntura cyakiratana icyacu busambanyi. Okay, gendera wagweze kuzimu ndo. Enda bagwereza iyo coupe nuzogeza ku cyumweru uzobimbaza. Umva rero zose mwamuvuga ngo wagize gutya takurata ingwara mushara wa zambi ni mauti. Rero ukuntu ibintu bimeze hano nuko imiti ukure kwifata ku gihe ukamwa imiti bijya byanye mufata ngo iminini ukabishira munsi y'igitanda ugafenta abantu muri kumwe ngo wamwoye ubugiye gupfa. Kandi rero kindi gikurikira kandi kigendererwa cyane kinakurikirana nukuntu rero ugashobora kwanduza undi ngo kubera wowe ugwaye Sida. Ugwaye Sida tekana ufata imiti neza wumva kuri umuntu nk'abandi nta kugenda na complexe mu bantu n'ingwara nka grippe. Rero mutegerezo gukurikiza amategeko nk'uko wabasavye kugira ngo uzobashe kubaho neza. Really nigga? Ese ubundi ho naho tugendana umugera wa Sida bisigura ko mutagira subscribe kuri ishene ya Empower TV. Musaba kugira subscribe mukagira share na comment hanyuma bikagenda bimeze neza. Ese ko mutubaniye uzi ko abantu barabakera.